Zakayo yeye alisaidiwa na mkuyu. Lengo lake lilikuwa ni kumuona Bwana Yesu. Alikuwa na mali, alikuwa na kila kitu, lakini aliona hakuna utoshelevu kwa mali na cheo alichonacho, isipokuwa siku akikutana na Bwana Yesu alihisi kwamba furaha yake itakuwa kamili, na ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo siku ya leo, pamoja na utafutaji wetu tunaotafuta kazi, tunatafuta majukumu mbalimbali, tunatafuta kuwezeshwa kiuchumi, tunatafuta fursa mbalimbali, lakini tusisahau katika mapambano yetu na mipango yetu, tusisahau kwamba kuwa na Yesu Kristo ndio utimilifu wa furaha zote. Kuwa na Bwana Yesu Kristo ndio utimilifu wa furaha zote. Zakayo kilichomhangaisha sio pesa, sio cheo, sio mali, sio umaarufu. Hivi vitu vyote alikuwa navyo, lakini alichopungukiwa, aliona kwamba bila kumuona Yesu hatakuwa katika furaha yake iliyo kamili.